umthandazo wesabatha imini yesabatha mabethu abangcwele. Sizocela inhlalisuthi ucela ukwanda Mncwango afundele ibandla lakhe ngomthandazo wesabatha inkosi imbusise. Isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongen utawufama Nazareth. Isiqalo somthandazo wesabatha. Bandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba. Sesingene ehlonipheni imini enkulu yahlonishwa baba wethu uMenzi wezulu nomhlaba. Eqedeni kwakho ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke. Udumiseni odumisekayo. Bandla elihle lithobekileyo nelihloniphekayo likaMenzi wezulu nomhlaba. Menzi makavume ukubusisa ukuguqa kwethu nokusithoba kwethu. Amen. Amen. Njalo. Ayikhumbule indlu kaSenza ayikhumbule indlu kaSenza ngosenza ngakhona nodingane echitekileyo. Ayibuthe ekuchithekeni kwayo. Amen. Makenze njalo wenza izulu nomhlaba phakade. Amen. Nkulunkulu Nkosi yethu kwamukela ukuthandaza kwethu. Kungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho. Makube njalo. Amen. Sihlabelele. Bazula ehlane nasezindaweni.
bandla lenkosi uqisithandaze amen. Sizoyiphathela inhlatisuthi ngapha siyacela ukuthi ivesi libe lilodwa nje kuphela bese hlala pheke ngomsebenzi kaNkuluNkulu. Siyacela ukuthi mhlawumbe ukuthi ngo22 3 kungeqi lapho inhlatisuthi. Inkosi nibusise. Thixo onamandla onke siphe lo musa wakho Inkosi yasebuhleni unyazi wezulu umfana oguqile owabandwandwe ubuya eJemiston siyanemukela Thempeli. Ayibonge Inkosi. Siyabonga umusa esesiphuwe obaba ukuguqa la akuphoqi kodwa kuthandwa ushembe nobaba kuba basivumele ukuba siguqe la. Ayibonge Inkosi. Njengoba ke sesiphiwe ithuba bafowethu siyacela singabantwana ukuba singaphuqi kuwo wonke umuntu mhlawumbe kuzovuka isilonda. Wakwakhuluma kanjalo baba umfundisi uGcwensa wathi baba ngiyacela ukuthi mangiguqile ngingakhumbuli nesitha sami. Ikhona into esiyandile sike sibuke lapha ku TikTok. Insizwa sezike yithole leli thuba ukuhlasela usihlalo kaZwelonke. Ngiyacela baba umbambo uma umuntu eqala nje ethi uyahlasela yakhulukazi umuntu omkhulu njengomphathi wethu ungamshuthi. Ungamshuthi. Ayikho into azoyitrenda la. Ucelwa ke bafowethu ukuthi ma usukuma uzethule ithempelo kulo la eGauteng. Ngoba kukhona nenkinga yokuthi umuntu asukume abizi ithempelo laseThekwini noma elaseMtuba ebese gibela phezulu kwethu. Azagibele nako baba, azagibele nasemakhosikazi. Uthothi yena njalo akakabi nayo. Ngoba sonke sizogcina sinawo. Angikhokheli ngiqondisa nje ukuthi singaphoxi njengoba baba beshiya umsebenzi wabo obushumayela emathempelini bazosilalela. Bengicela nje ukungangena enkonzweni. Ngizocelela ubaba uMasikano usihlalo wakwaMashu uSabrijini Pink ithuba. Uceliwe ukuthi nenetwork ngathi ayikho kahle ukuxhumana umbhobho nesystem lapha. Engathi insizwa beyingezela ngapha ngezanzana ukuze kwazi ukuthi ingakhathi umbhobho. Ayibonge Inkosi. Cela ukudlulisela kubaba bese ziyangena insizwe emva kwakhe. Simenywa
Thina sonke asimenywa Inkosi Yesu ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhlema amaNazaretha uMaziwesu lokuqile umfana wamasikane eindabeni zaseKranskop kodwa ngokomsebenzi ngizinze kakhulu eThekwini nangomsebenzi wakwanabatho lihlangane ngawo amen sengithulile ke uhlalo region engiphuma kuyo yawa MCR andophinki subregion ngiyabonga ukwamukeleka sihlalo ngoba dusuchazile ukuthi ihlalo esimiswe kuzona kuyona inhloso ukuthi siguqe emihlangana abayingcwele kodwa ngiyacela uNkulunkulu engiphe noma libe linye ngoba sibuthene kulomsebenzi khumbula amazwi ekuthiwa akhunywe inkosi esibili emzini wasePhameni mengibona abantu bebangaka yithi kuthiwa ikhuluma ngathi yathandaza ku1968 bobaba yithi ikhuluma yithi inkosi yamakhosi labantwana sifike singazani kodwa ngezwi lakho sesiyazana amen yithi abaningi babo bebelambile ezwini kodwa manje sebesuthi ngezwi lakho abasuthi ngenxa yemali nangenxa yokudla kodwa basuthiswe izwi lakho yithi sikhulume egcineni yithi noma ngabe khona siphi isibusiso sibekela abangcono kangakanani nginathi salusipha bona labantwana ungabe usahamba naso nathi sabatwana bagcotshwa bethu sisonjiswa njalo ngalomzuzu uthi noma ngabe khona siphi uhlobo lesibusiso olikhona aliphethe uJehova emzini waseSwazini akasehlise ngoba lena bathu usho njalo uhlalo kazwelonke lena bathu umsebenzi omunye kaShembe uthi awukho umsebenzi omkhulu kunomunye futhi esifisa uniqinisa idolo ngakho batwana nani bafowethu siyathanda ezulweni bafowethu isho njalo inkosi esibili ithi noma ngavuka yiphi ingilosi twayifaka umjivo obomvu ngalezo sikhathi nesigqoko simnyama ithi noma ngehla ingilosi phekwenu ehlele phakathi wenu ithi yekeni nendlela kaShembe ithi nize ngayiyeki kube umubi lo obengemina nathi isho njalo ngalena bathu noma kungavuka ziphi imvumvuke engathi yekani nabathu nize ngayiki sisendabeni enkulu siyahamba siyakuJulayi sikhulumile odadewethu ekseni sathinteka base ngikhumbula indaba ekakhulunywa umfundisi uMngomezulu wasebuhleni bamazi omdala umfundisi uMngomezulu uthezwe nakubo kwakukhona umama kaMyende wayezophuma esepakishile wonke imithwadlana yakhe ehambe yakuJulayi emzini wasePhameni
Isikhathini esidala itransport ehlupha kakhulu engekho. Kwakuyitimela isikhathi esiningi. Uthi lo mama wayesepheka yonke imitholo yakhe, wayifaka esikhwameni, wabuyisa namabhodo ayofika wasebenzisa. Ikhona inkosana ekhulumile ekseni, yathi bantwana sipheka okuright. Ngake ngaphilezela umama ongizalayo umkhokheli lelibandla ezweni lakithi. Akasakwazi uhamba ngenduku. Ehambisa imithwalo phambi kwaJehova. Nabatho baba naboma amagula. Ngimdrive ngimbeke ngifike sengeniyo ngaphathi kuphoqa ukuthi angimbambise isikhwama ngize ngimfaka ngaphathi kule yandle yaziwa abagcotshwa kuphela. Mengifika uJehova useyiphethe inkonzo uyala kakhulu abakhokheli uthi bakhokheli nani bashumayeli uthi nize nisize ningasilethele lezi ingane engasonti. Lezi ingane ifaka ingubo enemqhewu esuka phansi izofika phezulu. Asale lezo ingane iswe bakhombisana abantu. Ngisandile inkosana ekhuluma kakhulu ngento yokugqoka. Ithi lo mama wayesepheka wapheka yonke imithwadlana yakhe. Wayesehamba waya estation sesitimela wafika washaya ithikithi lakhe. AmaNazaretha aqala bayakhumbula abantu ukuthi abenjani abengafani nani. Isho njalo uhlalo kwivisit esekuthuthukeni nathi first boom ukuthi nabantwana bakhona bafana nani bobaba. Wayesehamba waya estation sesitimela wathenga ithikithi lesitimela ehamba emzini wasePhakameni. Wathi mayifika kwi-platform noma la kwakumele linde khona isitimela, wathi mayifika ufica abantu abamhlophe abaningi nabamnyama yilabo abangcono. Wayesema eselishayela ithikithi wathi uthi ungena estation wathi ungena kwicoach wayesevinje umunye umlungu wathi yena mama uyaphu nje nathi uzogibela kusiphi isitimela uzoncolisa abani nale mthwadlana koyiphethe. Wathi sala la wasala sadlula isitimela. Esinye sesithatha isikhathi uthi idlule naso kwenzeka into efanayo. Wathi makwenzeka into waseyikhokhela ukuthi angeke emgaqweni ongcono ngiyolinda ulift emotweni ngiyohike ezongithatha ngibe emzini wasePhakameni. Wayesephuma lo mama wahamba emgaqweni wathi mayifika khona kwaseqala ukuhwalala imoto yathi mayimkhanyisiza imbone ithi mayifika imeduzo yakhe imbone ukuthi ulolu hlobo lona idlule. Kuphinde qhamukanye ithi mayiqhamuka imbona ithi mayifika yena ihle mama uyapi ethi ngihamba ngemzini wasePhakameni. Uyenzani lapho ngoba lo shembo umyele emzini wasePhakameni wandiza nje wadliwa izinja. Uyenzani wena lapho? Ebesidlula leyo monto enjalo idlule kunjalo. Ebese lo mama ekhokhela ekhumbula ingoma ka225 ethi namhlanje mina ngithelile ngiyashizwe lakithi. Ethi ngiyashizwe lakithi esikude ekhaya ukuthi eduze phambili. Esho ukuthi eduze emumva ukude phambili. Uthi lo mama zadlula imoto zadlula kweyintathu. Uthi wasekhokhela uthi ngoba sengishila uthi ngiyahamba ngemzini wasePhakameni. Wayesuka emzini wasemampondweni. Kwakusebusika ngena uJuly. Wayesuka ngapha moya ngakozivele. Wasekhokhela uthi ngizohamba ngenyawo. Wayeseqala uhambo, wayebopha imithwadlana yakhe, wayibophela eqolo, wayesengena indlela, ehamba ekhumbula ingoma ethi namhla mina ngithelile ngiyashizwe lakithi. Wahamba insuku edlulayo kweyintathu. Wathi mayifika emzini wasePhakameni. Khona isilokhu kadla ngindoda bayazi abadala. Umama kamfundisi wayexoxa le ndaba wayengumkhokheli lelibandla. Wafikele edokonteni labo. Efike ngenwa amakhaza kakhulu egodola kakhulu base bexeka ukuthi hayibo unani mama washo lo mama uthi ngihambe kakhulu bantu bami ngihambe kakhulu ngenwa amakhaza wonke endlela kwasabanda ebusika ubusika banamhlanje wathi ngenwa amakhaza indlela yonke imoto bezingishiya base besuka umkhokheli wase besuka bayombika phambi kwaJehova. Bathi bebefika phambi kwaJehova beliqala udaba uthi kunomama okanje so njengoba ngichaza. Ithi inkosi esibili
ngiyanizwa bakhokheli ngiyanizwa bomama hambani imtshene lo mama loyo ukuthi labantu ade bemsithuka bemshiya endleleni bemvalela isitimela bese angahambi nabo esangabazondi ngoba labo bantu labo bebemvulela umnyango wezulu uthi okwesibili ugama elabanzima kakhulu ukuthi bedlulise kodwa badlulise uthi nifeni imtshene ukuthi izinsuku zakhe seyiphelile emhlabeni nize nimtshene kodwa ukuthi lapho ebe khona ndobe ngikanye naye ingakho sila thabathi mebelikhipha lelo gama twabonakala enqanga ngeindoka lo mama ejabula ehalalisela usizobe noshembe ile ndaba esihlangene ngayo siyabonga abantwana ukuthanda inabathu ngangikhona ngomunye unyaka 2022 sihambisa inkomo siunabathu zikogeza icala elenziwa umvangeli khona umvangeli kwathiwa kuye noma kwathiwa inabathi mhla iqala bafika bezoyithula wathi uJehova wathi uba bese nifikile nina ngabe umvangeli wamahambanga emhlabeni umvangeli udlala lokuthiwa washo usuku lonke uthi uJehova sifika nomkhwanazi phambi kwakhe uthi bantu bami ngiyabonga umkhwanazi wangilethela abantu abangithandayo engibathandayo wathi njoba kuyiCovid nje bangibalekele obaba abathile engibasho ngisho uthubani wathi abekho khona uNtombela nangophathi ubhoko mabesentabeni wathi khona bona kuphela bekho bonke ngiyajabula ukubona abantu abangithandayo futhi nize nazi wasikhumbuza amazi akhulunywa uBhombela uthi lelibandla abantu abami sasiyinhlahla ukuthi sonke uthi lelibandla uBhombela ehamba emhlabeni wathi uyalibuza kunina nami ngilibuza kunina inkosi usini kuzwini bangiphiwe usinami inkosi enhle enkulu yaseBhleni bamaNazaretha uNyazizulu amen baba mfundisi wenkosi obaba bavangeli obaba bashumayeli omama bakhokheli obaba bami noma wami obhuti nosisi nabafowethu nodadewethu ngiyathobeka egameni loNyazi amen umntwana oguqileyo ungwakadladla uthempela khona lapha ethempelini lasemseni amen into eyenza ngihubele isihlabelelo ile ndaba yokuthi kunjenje namhlanje ilolu uthando lomntwana benginxusa ukuthi ngale ngoma uNkulunkulu omuhle waseBhleni bamaNazaretha sengathi abantwana bonke baseGauteng engangaliqeda lolu uthando lomntwana sengathi uNkulunkulu onenzile ukuthi namhlanje kube nje anganandisela imihla yokuphila nonke akukho okuningi engizokukhuluma ngaphandle kokusho igama elilodwa
elokuthi uShembe uNkulunkulu. Uthi empedeshweni wesabatha uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho yokwandelwa izinsuku zokuphila kwakhe emhlabeni. Ileyo ndaba okuyiyona esicela imihla namalanga ukuthi masibalalele abazali bethu ukuze izinsuku zethu zande emhlabeni. Bese ngicela abazali ukuthi nize ningasiqalekisi. Uthi uNkulunkulu uShembe mayikhuluma umyazi lwezulu uthi la kimi engikhona kukhona into eyodwa engeke ngiyikhiphe, ngikhipha isibusiso. Kodwa ke kube kuye ngomuntu ukuthi yini akayenzileyo. Kwesinye isikhathi ukwenza kwakhe uyena oyithathelayo isibusiso futhi uyena oyithathelayo isiqalekiso. Ngalokho sengathi bantwana bonke abaphakathi kwale ndawo esikuyona singaqaphela ukuhamba kwethu. Kungathi makuphuma lenkonzo namhlanje bese senza izinto eziphuma eceleni ngoba umuntu nomuntu njengoba la uyena owazi ukuthi uzokwakha noma uzobhidlisa. Ngalawo mazwi akukho okuningi engizobanda ngakho, bazoyikhuluma abafowethu indaba zikaShembe kodwa sengiphetha impela uShembe unyazi lwezulu uNkulunkulu. Ake ngixwayise abafowethu nodadewethu ngendaba eyodwa. Ngelinye ilanga sengikhona lapha eGoli ngafika nami ngadudana ngangidudene nabo sengikhohliwe ukuthi mangiphume ekhaya ngathi umani. Ngase ngithi mina ngoba ngisemsebenzini ikhanda liyabambezela ukuqhama. Ake ngithi ukuphunguphungula kancane. Ngase ngiyaphunguphungula. Mangiphunguphungula ngelinye ilanga ngabe sengiyazibona ngisemanxiweni akithi. Angikhulumi yona indaba yamaphupho ngoba kunomehluko phakathi kwephupho nesibonakaliso. Kodwa mina ngoba kwakuzongakha ngakubona kuyisibonakaliso. Hleze nawe ngingakusiza ngendlela owenza ngayo. Ngoba noSamsoni bathi kwasuka inwele ekhanda wayese uyaphelelwa amandla. Ngabe sengithi ngelinye ilanga ngangiphungulile ngalezo nsuku wase qhamuka inkosi inyanga yezulu sisemaqhugwaneni ekhaya. Umkhulu ube umuntu ogcotshiwe kuleli bandla. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu azamkhumbule lapha ekhona. Wabe seyasondela lo Thixo oyinyanga yezulu. Ngase ngiyakuzwa lokukhuluma wathi tshelani lo mfana yekugunda ikhanda ngoba kuzomphelela lenhlanhla esimuphe yona. Angaphezulu ukugunda ikhanda. Sengathi singabheka ukuthi senzani ngasikhatsini sikuphi. Ngalawo mazi inkosi usise nikuzwile. Amen. Oh yasithanda inkosi esemhlabeni bokufakama. Kama lami uphila ngezwi ucele embukweni tempele. Amen. Yabonga abantwana benkosi ithuba lami lokuba ngiguqe phambi komngcwele wasezulwini. Cela uShembe ahlale kimi ngikhulume kahle. Cela uShembe ahlale kimi ngikhulume kahle. Ngabaphoxa abaphathi bami, ngabaphoxa abazali bami.
athi bathi ama-China abantwana benkosi uma uvula iwindi athi uma uvula iwindi usuke uvulela ukuthi kungene umoya fresh air kodwa kungena umoya fresh kuphela kungena nezimpukane kungena nezinyosi singena zonke impukane ngena ngisho nalehlaza nathi la sinikwe ithuba lokuthi sikhulume unikwe indabasho abantwana abonyazi abantwana abanenhlonipho kodwa ngenzeka kungene nempukane wenza njani bisingenile impukane uyahamba uzama imithi ezodila nale mpukane le ukuthi ayiphume oluvali iwindi uthi angisawufuni ngisho nalomoya akuvalele konke ukade ingozi zothi uyasukuma la impukane ehlaza hey kanti abazali bethu banoNkulunkulu bazodila nawe ngeke badile nendabasho ngiyacela shebo ngiphe umoya wakho ngingabe impukane ngikhulume kahle ngibe umoya wakho nje omuhle oyingcwele ngiyakhumbula abantwana bakithi abantwana basekuphakameni isho njalo inkosi inyanga yezulu ithi la ifike emhleni ithi la isemhleni kokuphakama ngiyakhumbula ngesikhathi senkosi ilanga abantwana benkosi kunenye inkosi yesizwe yayingesili Nazaretha ithi mengesili Nazaretha yasifana nami nawe yayisithi ngeke mina ngiyafisa phela nami ukuganwe lezi intombi zaseNazaretha yasikhuluma nabanye abamaNazaretha ithi ngenze njani ukuze ngithole lamakhosazane nami ngigalwe amanye amakhosazane ngithole nje noma eyodwa kodwa ayisili Nazaretha base bayitshela bathi kulula kumele uphenduke nje ube iNazaretha uhambe ubhajatiswa ugqoke nawe emhlophe kobe sekufanele nawe usungayithatha le ntombi ngoba size la azile ngeinhloso ezifanayo ushembo wathi evula leli bandla ethi angena abantwana abonyazi abahle zangena nezimpukane zathi zizele intombi leli bandla iyahamba lenkosi yesizwe ngengisisho ikuthi inkosi yakuphi ngihlonipha abantu bakhona iyafika enkosini ilanga ithi sibhajatisiwe yakhetha inkosi ingakhethelanga ukuthi iyaphenduka ikhethela ingane zelubandla yafika yakhetha inkosi yabhajatiswa imifika kungumahlombe ithi inkosi yamakhosi nami ngicela ukukhetha kule ngane zakho ithi inkosi ilanga ufuna igolide lami igolide lonyazi leya isibuko sonyazi lesi ithi ngiyacela Nkosi yamakhosi nami ngiyiNazaretha yasivuma inkosi yamakhosi ngizoyisheshisa yasivuma waseyithatha ingane lapha ebuhleni eyiNazaretha ekhule ngomNazaretha mhlawumbe nawe awuzele ukuzokholwa kodwa izele lapha ekhaya wena sibuza ukuthi uyimpukane yini noma ulomoya omuhle ovulelwe leli bandla kukuwe ngoba labantu abasha njalo so hamba sema conference to conference ngoSeptember khona bazobe bengayile iconference beyemfuleni sibuza ukuthi uyimpukane yini sina sosiya ku conference wena uzobuya endleleni zakho zibuza ukuthi uyini yasithatha intombi yasekuphakameni yahamba yogana waphelela sahamba isikhathi ngoba nomcimbi enkosi nayi nenkosazane ithi yesawatheni ithi inkosi yesizwe wena walapha ekhaya wakhishelwa inkomo kaya nabo utshwala uye esabathini yasikhala yasihlabalela hlawelo 211 yathi bese thoswe thina inkosi ijoka lomphefumulo wethu sikephinde silethule noma siphila noma sifa uthini labangani bakho bethi shaka kancane uthini umuntu omusha bethi awugqoke nawe ibhluwe liyakufanela ngabe uyasho wena uthi bese thoswe thina inkosi ijoka lomphefumulo wethu ngeke silethule noma siphila noma sifa yasihamba ingane yabuyela abazali
ngayo yathi bazali bami lapha engigalela khona bathi angigaya utshwala ngesabatha bathi angibasa umlilo bathi abazali ngane yami umendo wakho ngane yami nathi ayikho into esizoyenza buyela khona kusho inkosazana lelibandla yahamba ingane yabukala mbumva yathi sahleli kancane yathi yazama yabona akuvumi yini wena kuvumi kalula methiwa kundi ikhanda uyiNazaretha kusho umngane wakho ngakhona kuvume nje kuwe uyiphi impukane wena njengoba sinikwe leli thuba kunikwa abantwana abonyazi abahloniphayo abantu bebekhuluma bazi ukuthi kunobaba lana wena uzomusa ukuma lana wenze njani yabuyela mumva la ngani inkosazane imefika yafika emzini kwathiwa ke hayi wenza kahle kwafika hamba obasa umlilo yisabatha umcimbi ukhaya notshwala yaqhubeka ingane yathi yazama ngavuma yaduba yathi ngiyahamba mina ngibuyele ephakameni yathi ifika ephakameni ifika kwinkosi ilanga yathi ifika izolibika udaba ithi inkosi lapha kuthiwa ngigaya utshwala ngesabatha kuthiwa ngibasa umlilo angiyazi mina lento ithi inkosi ilanga ulwa nami ingazonyazi lezi mwenje intando yakho ngale ingazonyazi funeka wazi namhlanje ukuthi ulwa noShembe uqobo lwakhe ithi inkosi ilanga sizohlala phansi ulwa nami kusukela namhlanje ngiqeda ubukhosi bakhe so yathi ihleli lenkosi yesizwe ihleli konkosi wasefika belungu namahashi bafika abelungu bafika baphatha incwadi bathi kusukela namhlanje wena useyona inkosi inkosi le yalesizwe yacasuka kakhulu yaphatheka kabi yathi iphuma ngaphandle yahlala emva kwendlu yayo yaseukhipha umkhonto yasigwaza ngomkhonto yasibulala ithe inkosi kanti ulwa nami asameni bantwana benkosi uyincenge inhliziyo ungathi wenza into wenzela ukubukwa wenzela ukutrenda kanti usulwa nonyazi usokumela yena ukulwa noShembe cela ukwehlela ngezansi inkosi bosisizi nayo ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha kuqabadele uphume lihle cibe lihle lokugeza izono zethu somnganisi sekuthiwa ngikhuluma Nkosi sabantwana bakho ngicela ngiphe ukukhuluma okuhle phakathi kwabangcwele amen okhulumayo umfana wakashini emfundisweni tempele kumshumayela umgazi nomama umkhokheli umamlemane shabalala amen ngicela ningihlabelelise isihlabelele 147 ivesi lebalini ezolo ukuhlabelela umkhulu kakhulu ngizwe umoya wami ukhululeka amaNazaretha uma nihlabelela kanjena insizwa sezazizangibizwa ngozwi lezulu
kanti ngisuke ngilethiwa noma ngenziwa umoya okukhululeka uma ngizwa lesi sihlabelelo. Ngaze ngathi uma ngikhuluma ngathi kube bekuya ngami uma ngathiwa ngiyafa namhlanje. Okuyizona ihlabelelo beziyohlatshelelwa emngcwabeni wami, izihlabelelo ezilapha kulesi sihlabelelo kuphela. Yebo ekhaba mawaseli, kepha indlela abangamukela ngayo kuNazaretha ababamukela ngayo, ukufisa kwami kuthi ukube bengenzeka kuthiwa ngiyafa insizwa esihamba nazo zonyasi. Zonke ihlabelelo beziyohlatshelela bezobe zilapha. Ngoba uma senithi ngelinye ilanga noMashe Ezulwini ngiyoduka mina, ngithi angikukhulume lokho ukuthi ngokwami kube kuyenzeka bekuyothi mengihambayo, ngoba ngicabanga ukuthi uShemba uma uNkulunkulu waqeda iBhayibheli liphephilele, akukho la kushoda khona la kufanele ngiede khona ngibuye ngithi soMashe Ezulwini. Kodwa beko ngikufisa ngicela ukukhuluma indaba eyodwa, ukube bekunokwenzeka, ukube bekuya ngami bo bengeke nga record, ngoba into engizoyikhuluma iphathelene nathi siyintsha ikakhulukazi. Nginomuzwa noma inhliziyo yami iyahlukumezeka isikhathi esiningi uma ngivakasha einkundleni zokuxhumana kulesikhathi samanje. Angizoshumayela abafundi, ngicela ukukhuluma ngezilwane ezimbili kuloku kululeka kwami noma kuloku kukhuluma kwami, kodwa ngigxile kontanga yethu nokusebenzisa kwethu ama-social media. Ngicela kuloko nje, ngicela ukukhuluma ngezilwane ezimbili. Isilwane sokuqala engifisa ukukhuluma ngaso ibhubesi. Nobani uyalazi ibhubesi. Ibhubesi imfihlo yalo noma imvelo yalo uNkulunkulu walipha ukuthi kuyona yonke into elidingayo kufuze lisebenzise ukulwa, lisebenzise idladla, libambe, lishaye phansi, libese libhodla kuyona yonke into eliyenzayo. Noma ngathi walambile into eliyaziyo ukuthi mina ukuze ngiyidle kufuze ngiyilwe. Noma ngathi walifuna ukuthi le ndawo kube yalo ngoba anendawo kwazi ukuthi leli bhubesi lokuthi elibusayo khona, kuyofanele litholane nelinye, kuliwe kunqamuka idladla. Kukona yonke inkinga elinayo ibhubesi liyazi ukuthi isixazululo yini, ukulwa. Noma ngathi walona ngangazi noma yaganwani, kodwa ngiyacabanga ukuthi nakhona into ayisebenzisa iyodwa ukuthi kuyona yonke into asuke eyifuna asebenzisa ukulwa. Ayabamba ngezidladla zawo, ashaye phansi, abambe ngalawa amazinyo, uyawabona nawe. Lishaye phansi kube inqaba, kuphuma igazi, ilalithokoza khona ekulweni. La nje into eseyingihlukumeza, amaNazaretha namhlanje sengicishe ngiwafanise naleso silwane. Into eseyibusa ezinhlizweni zethu siyintsha kuma-social media nendlela esesithuka ngabantu ithi ayifane nalesa silwane. Naku-ke okumangazayo engifisa ukuthi nawe ngoba le foni onayo uyayisebenzisa ukuthuka abantu, awukuyifundeke namhlanje uyisebenzisa usesho ukuthi ibhubesi liyaliphila isikhathi esingakanani. Okumangazayo ukuthi ibhubesi isikhathi elisiphilayo li-maximum yakhona inamba enkulu u15 years, 15. Kuloko kulwa kuyona yonke into eliyaziyo ukuthi nje kuyona yonke inkinga elinayo lona libuswa yini, udlame nokulwa nokuthuka abantu. Alibi nasi isibusiso sokuphila ngoba lena libuswa into eyodwa ukuthi kuyona yonke inkinga elihlangabezana nayo kufuze lilwe, lisebenzise idladla. Manje kwenziwa yini sabukeka sile umaNazaretha? Asizibuzi ngani ukuthi thina simembeka sisazofikani ngoba babafa ngeni nabafundisi ube neno lezemhlophe nje kanje mesibheka kulendlela sesithuka ngayo abantu baze bathuka kangaka abantu kuma-social media ebepostelwana ubaba khona, ngoba phela wena ufike wamposta khona. Mina nje baba bafundisi mengisendlini encane angisalithinti nje ucingo, ngoba ngizothi ngisalithinta ngisapheqa kulezi zinto kuvela ifoto likababa, icala likabane lalo postile noma lami ebepostelwana uzozuthuka abantu ngoba wazisholo yena ngomlomo wakhe wathi mina ngifuni ukuposta ningangifaki lezi zinto zenu. Wabuza ukuthi awufanga ngane sakhe isithombe. Impilo esiphila kuyona sesibuswa
ngangigcine mina kuthiwa ushembe le ekhaya uyazilwela namhlanje amaNazaretha asenenhliziyo zamabhubesi ngoba inhlambe nikhipha abafowethu angikhulumi ngoba ngimuhla ngikhuluma ngoba ngiphatheka kabi ngoba kunabantu ekufuze ngabe babhabhadiswa ngeke baseza ngoba bazi ukuthi amaNazaretha anenhliziyo ezimbi sisanaso nisibusiso sokuphila sifike kulowa 70 inyanga yezulu kuthiwa iyakhipha ikhanda kanti iyabamba iyikhumula isigqoko yathi ngiyanikeza ngifuna nikhule nize nibe nayinwele ezimhlophe njenganami umuntu ufanele ngokomthetho afika ku70 kuyaphezulu kodwa thina kusenzeki sike sizoba bathi mina sengizidlela ibhansela masibheka thina kulokuthuka abantu sisazoyidla nebhansela ngithe ngicela ukukhuluma ngelwane ezimbili esesibili isilwane ufudu engifisa ukukhuluma ngaso niyalibona ufudu maNazaretha kuzona zonke inkinga ehlangabezana nalo kuzona zonke inkinga ehlangabezana nalo ufudu lona unalo la kuphela ukuthi awulisebenzisi ulisebenzisa ukuthuka abantu leli gobolondo unalo leli gobongo lila kuwe ushembe lihleli kuwe kodwa ulisebenzisa ithi inkosi langa nina nonke njengoba nilapha akhona amandla abekiwe kunina abantu abawabeka amandla bahamba ukuyothandazela abantu lamandla bagcinela ukuthuka abantu kuma social media ufudu likuyona yonke inkinga uyabona ufudu noma ungahlangana nalo endaweni eyiwa uthi ngikuhlukumeze lokho uvena uliginqi kanti lizovela lingene ngaphakathi egobolondweni lithi awangisiza liginqile liyothi melifika phansi lithi hawo sengithola ulift wamahala ngokuthula sengithola ulift wamahala bese liphuza amanzi liqhubeke ngendlela uqhamuka isilwane lithi liyasibamba sisodwa isixazululo mina nginegobolondo lami eliushembe ufena ngene kulona kwalo makhelwane sekuthuka ngoba amaNazaretha amoyiNazaretha langempela unalo ibhandi lokuthi kuthiwa uyathakatha kwale sekuthuka athi hawu lo muntu mewaphuma ngomemezalela sonto lakhe sesizogula ke eshebaza ukuthi induku zakhe zibuyela kuye kodwa wena ungalwi naye umakhelwane ngoba unegobolondo lakhe lushembe ungena ngaphakathi bese uhlala uthula uthi nya ubuka uNkulunkulu ekudlalela umlilo angeke azakwenzela imangaliso ngoba uyazilwela uthuka abantu ku Facebook nako social wonke ama social media abafowethu sivele kambi asike silinganisa ufudu kuyona yonke impilo ngicela naku sengihlala phansi nake sifisa ukuthi niphinde kulamafoni enithuka ngawo abantu namhlanje ukusebenzisa ubheka ukuthi i-maximum lifespan ye-toy ithini amakhulu amathathu 300 years ngoba yini kuyona yonke into alibuswa ulanga kunabantu abanoshukela abano high blood namhlanje ave ngoba begula babuswa inhliziyo zamabhubesi ukube besingehlisa hlalisuthi silinganisa ufudu kuzona zonke inkinga esihlangabezana nazo sehle sike sithule nje kulabantu bama social media sithule silinganisa ufudu kuyona yonke into ayenzayo ngoba yena akafundile wena sowufundile wabhabhadiswa wena sowumdala kunaye uphikisana kanjani nengane umdala ngoba engabe wena ungena egobolondweni lakhe lohunyasa uthule nje umemeza ushembe kuphela uzoziphendulela uthi uyambona sefikile la uzoguqa kodwa ngoba uyazi ukuthi wamthuka sezosaba nokuzwa athi ngizofica lo mfana wakashinga wangithuka ngengakanani inhlamba ukube bengenzeka bese ngashintsha indlela silinganisa ufudo ilawo mazwi benginayo Nkosi ayibusise nikuzwini
ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhlini ngiyazizulu amen lo guqile umfana wakaMlondo oguqa lapha embukweni tempeli amen Anazaretha abanezimoto bayazi ukuthi khona esinye isikhathi sike sifike la khona imoto yakho uzoyisa khona kwi service ithatha imoto ifakwe emshinini yenze lezi kuthiwa wheel alignment nathi ngoba silapha sizoqondiswa kuhleke ngoba siqondisana sodwa amaphutha ethu onke siyawazi kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu ngikuhla indabeni eyodwa ngizoyisheshisa futhi uShembe efikile ubaba mkhulu emazweni akithi kuthiwa umogogo besixoxela bathi ngesinye isikhathi kwayokwenzeka okhokho belime amadumbe kanti inkosi uMqalo endlela izodlula isuke emkhayideni empuzi kuthiwa ogogo babelimile kuzodlula inceke kaNkulunkulu uMqalo endlela bembiza ngento eziningi abantu uma bedlula lapho khona beqhamuka inkosi uMqalo endlela iqhamuka bese behamba ogogo beyocela ababecela ngaleso sikhathi kodwa ugogo ukhokho ke ukhokho wamaMpanza wayocela ingane yomfana wayengenazi ingane zabafana wayemantombazane kuphela uma efike yocela ingane yomfana enkosini uMqalo endlela imbuzi inkosi ukuthi kodwa ngoba abantu bakaMlondo banenhliziyo ezimbi kangaka uma ngikunika ingane yomfana uzongibonga ngani ithi isalukazi ukhokho uMampanza uthi uma ngikunika inceke yenkosi ingane yomfana le ngane yomfana iwa umfana wakho weyinkomo kwakuseyinkosi yokuqala uMqalo endlela sihamba isikhathi izalo ingane ikhula ingane kube inkosi ilanga ikhula ingane iganwe impeshe isinyanga sekunyanga yezulu Shembe wesithathu uma isimpeshe sekunyanga yezulu zafika inkomo ekhaya lezi inkomo zahlala ekhaya kwazofika isikhathi ngelinye ilanga uzama ukuyisheshisa kakhulu endaba kwasibaningi kwafika isikhathi lapho kwafika khona amasela ezontshela lezi inkomo lezi efika amasela afika nje ebusuku kunizulu thina ekhaya kuma inkomo kunizulu iphuma sike sivuso kuthiwa sikhipheni sifakele kanjeni noma ikhipheni uma zizina lezi inkomo uma linizulu zifika amasela salezi inkomo lezi kuvele ngaphuma umuntu nje lo suku lona bethulela abantu ababelele ngaphakathi obaba masele ithathe lezi inkomo kanti amasela ikanke umuzi ngezibhamu ukuthi nje okuphumayo nje kaMlondo sikufaka isibhamu efike lamasela ithathe ilokhuzi ilezi inkomo lezi umkhulu ehambe eyenkosi inyanga yezulu ebuhleni eyobika ukuthi baba zifikile inkomo zakho ihambile kufika amasela ebusuku ayithatha zonke inkomo ithi inyanga yezulu inkosi ibusise eMlondo hambe ebuyele edokodweni kuphinde kubuye ukuthi inkosi ayisasho nokuthi ithathe obani nje uphinde ibuyele umkhulu enkosini inyanga yezulu ethi baba zihambe zonke inkomo isinyanga yezulu uMlondo sengizwile inkosi ibusise ayihambe ihlale zihlala insuku ebuyele ekhaya mebuyele ekhaya uma bechaza ogogo bathi wathi ehla wawumbona ukuthi udangele sisimbuza ukuthi itheni inkosi awavele wathi itheni inkosi ibusise uShemba kanawo enye into akazokunika yona uma ngathi unenkinga engakanani kukhona inkinga othi umuntu uma ekutshena yona uvela ucabanga ukuthi hey lenkinga yakho lengathi ungathatha noma amanzi angcolile ugeze ngawo kodwa uShembe iyodwa into ozoyithola inkosi ibusise kuphela mabe uma sehamba insuku kufike nje mabechaza ogogo kufike nje abanye abafana babekhelisha ibhayisikili befike bethi bathunywe ubakwabo ukuthi bazocela ukuthi umkhulu ezoba eyomthandazela umkhulu embuza ukuthi unisho njena naye bethi uyagula kakhulu baba ithi uMnazaretha utshathe ehlombe ehambe khona uma efika khona le ndoda ithi baba umkhulu wayenduna ngakithi kumshumayeli wethempeli lakithi ekubusisweni ithi baba yithi sathatha inkomo zakho la mangilele ebusuku kunendoda efikayo ebusuku emhlophe efaka isigqoko ehlezi ngibuza ukuthi ziphi inkomo zami njalo uma ngilele ebusuku lendoda iyafika ngoba ngibona ngilele phansi nje angiguli le ndoda lefikayo le ihlezi ngibuza ziphi inkomo zami ebuza ukuthi ulokhuza umkhulu usengayikhomba ukuthi nayishoni saphi nayo isilendo zayo sayidayisa eFryhead ebhunwini behambe beye ebuhleni befike ebuhleni isuku iphuma ingudle ebuhleni kuhanjwe kuyiwe elokhuzaneni kiwe ebhunwini makufika ebhunwini lezi inkomo ngifike ngayithanda zithe ifika angihlabanga ngisho naleyodwa ngoba bevele ifike zidle zodwa into kaShembe iyinkinga ngoba noma ungathenga iLexus efana neyonyazi no same model yonke into iyafana kodwa yakho ngeke ifane nekaShembe ngoba uma ungaqhamuka ngaye emnyama nambe neyonyazi iqhamuke ngaye emnyama la abantu baya kweyonyazi ngoba yakhe ayinaso isibusiso eyomuntu ilezi inkomo lezi ke zahlala zodwa zafika ingudla yayithatha ingudla yayibuyisela ekhaya ngaleyo ndaba leyo nami ngizama ukuyisheshisa ngizama ukuthi nami ngilisho nami iBhayibheli lakithi ngoba umuntu nomuntu okhona la uneBhayibheli lakubo uShemba kalenza kubo izwi lilodwa ivesi lilodwa inkosi ibusele kuzwile amen
yasebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Siphamandla mina ngabuthelezi sibongo. Ekhaya kusemntuba. Amen. Lapha eGoli ngilapha eSulabasha. Abaningi bafowethu abangaziyo bangazi ngokudubula ngoface. Amen. Indaba yami nje yodwa maNazaretha ngiyabona insizwa ziyangibuka la. Suke ngathatha mawalanyana la evesini. Amen. Ngiphuthuma isikhathi ngiyajabula bafowethu uma ngizwizwi noma ivangeli lonyazi bafowethu selikhuphula kangaka. Amen. Shembe sengathi ngasikhumbula sonke bakhona bafowethu abala emva kwethu mhlamba besabayo abakwazi ukushumayela kangcono kunathi. Kodwa yini abayabe izoba yodwa kuphela bafowethu sengikhala phansi imizuzu nje izoba mthathu kuphela basho njalo. Amen. Ngelila maNazaretha ingcwele bathi inkosi yasekuphakameni inkosi la ngaphuma Scott yake suka emkhayideni ibheke emzini wasekuphakameni bathi athi mayihamba le indleleni mayifika lapha nezitolo emtshebheni yayisibona intombazanyana encane endle emqonyeni le ntombazana yayisiphatheka kabi inkosi yasekuphakameni bathi imoto ishayela umwelase bathi yayisithi umwelase ehlisa imoto speed mawufika eduze wale yangane emqomeni bese uyama yayisiyehlisa iwindi inkosi yasekuphakameni yayisibuza le ntombazana hawu mntanami umncane kangakudlelani lapha emqomeni uthi baba njengoba ngidla kulo mqomo ngidla ngokuthula igqoke izinto ejabukile le ntombazanyana bathi inkosi yasekuphakameni ula ngaphuma Scott yayisiyaphuma isiqu sayo yayivela umnyango yayisithatha le ntombazane yayisa emotweni kwiconvoy yenkosi yayisisa emotweni ehamba amakhosazana yayinikeza uAntu Masangweni yayisithi Antu Masangweni masifika emzini wasekuphakameni uze nale ngane kimi nangempela wahamba mayifika emzini wasekuphakameni wayisenza uAntu Masangweni nengane uma ifika phambi kwenkosi yamaNazaretha wathi baba uthe ngize nale ntombazane wayiseyibuza uShembe uthi mntanami yini udle emgqomeni wathi baba wakukhona ubaba noma uthi wahamba uma emhlabeni uthi baba wayisethatha umamncane ethi umamncane ethi wahamba isikhathi benginika ukudla mayibona baba ethi wahamba isikhathi wahamba nobaba emhlabeni uthi manje Nkosi umamncane uma ngifuna ukudla ungikhombisa ithuna kabane likamama uthi maNazaretha ingcwele uthi ulalela-ke Antu Masangweni ngisize thatha le ngane uhambe nayo uyeyigeza fane nezinye ingane isikhathi maNazaretha ingcwele ithi inkosi langa mayikhuluma le ndaba ithi angijwayele ukuphupha mina ithi kodwa ngithengilele ebusuku ithi ngezizwi lo muntu osentabeni ngale kwentaba ongimemezayo lo muntu ithi wangimemeza wathi Shembe khuphukela lapha uthi ngithema ngikhuphuka ithi ngeza umoya onjengowefriji ithi obanda kakhulu lo moya ithi ngahluleka ithi ngajika ngehla ngayezansi uthi ngase ngizwizwi elihlabelelayo phezulu ngoba kuhle maNazaretha ube nasi ihlabelelo sithandayo. Amen. Ithi ngase ngizwizwe elihlabelelayo ithi uNkulunkulu Nkosi ithi ngajika uthi ngithema ngifika phezulu ithi ngangabona lutho ithi kunomoya onjengenkungu ithi uyabanda lo moya uthi ngase ngiyajika futhi uthi leqhubeka zawuhleka bani uthi ngithema ngibona uthi liyarounda leli dramu uthi ngase ngibona intombazanyana encane phakathi kulomgomo uthi ngazama ukuyikha
ithi ngicine ngihlulekile ukuyikhipha ithi angazi makuhluleka thina boshembe ukuthi lengane yokhishwa ngubani uthi amanazareth ayingcwele uthi ngase ngiyaphaphama inkosi asekuphakameni ekseni kwazwakala isigijimi kwathi uAntu Masangweni uyakufuneka ngaphakathi ithi wahamba ithi wathi mayifika ngaphakathi Antu Masangweni iphingane engathi ngigezele yona ithi wathi baba leyo ngane isekho ithi wathi yashonaphi anti uthi baba le ngane yafika lapha ekhaya isigida yenza yonke into isiyinhle uthi wahamba isikhathi yayisiyaqoma ithola umfana ithi lo mfana waseyikhuleliswa uthi base beyibizo ma hayi bayabizana mayibizo mama bathi mntanami inkosi langa inolaka kakhulu bathi hamba ubuyela wayithathe khona uyokuthethisa uthi inkosi ke ayisekho siyazi yashona uthi inkosi langa mayikho umuntu yayisiyethula yayisinikini ikhanda yathi hawa lengane isekho emhlabeni uthi yayisithangazi baba khona nabakubo abayekhumbula ukuthi mhla sebehambile emhlabeni ababa ngamaNazaretha abazoyinikelela abazali bethu ngisho bengahamba namhlanje emhlabeni siyobanikelela ngoba siphambi konyazi nkosibusise nekuzwi Ulandela izizwe Itawufile awulandela izizwe ithi awubabazani emadoda ababazani iphinde ibhekelana ithi mana mntanami ithi laba basibangalela ngabe sesonileni ithi ngathi yahlisa mntanami ithi ngathi yahlisa ithi ngithema ihlisa iwindi wathi omunye baba ekhaya kuyagulo wathi omunye baba kuyafiwa wathi omunye ngicela umsebenzi ithi ngase ngithi hawu kade ababona thina babona uNkulunkulu uye lo ishaya isubusho manje ngingwakabuthelezi olundi sibongo ngiphethe ubaba umdlalazi lapha eGoli ngisuke ephumlana ayibonga Nkosi elinye ilanga lalivumile isoil imanzi nje igeja lingena phansi emhlabathini lona usuka eshayela inkabi ke uthe ikhuzi sebhesibhek sephambili sisuka sesiqale kuwe wena obamba igeja lapha emuva ngenhloso sekuphaphamisa ekhombisa ukuthi kwenziwani la ithi mayiqhubeka kanjalo ihamba mawumfana ongenamadla ke ziyakhipha inkabi emseleni sithi ijiki ikhona usuwile basethinta futhi ethi phaphama ndoda ngenhloso yokubuyisa emseleni njengoba silapha semseleni sofaka nomseleni ayibonga Nkosi ngelinye ilanga ngiyakhuluma inkosi enkulu esephakameni ulangaphuma sikathi uhlapha kabhekana ngasayitsheni uthi bantu bami ngithi ngihlale lapha emzini sephakameni uthi kuyahamba kufika imalasi uthi mayifika lezi imalasi ziyakhuluma ithi imalasi baba siyakubona impela uNthixo ukwenza konke kwasemhlabeni siyacela nathi thina imalasi usenzele izulu lethu sacela incwadi Roma 7 verse baba sani uthi bantaba muhamba kabuhlungu wathi mayiphuma ejike khona masamani wasekusala ingane yakhe encane kwagama la uZondi eyakhana inkosi uSolomon uthi yawe yadabuka phansi ikhanda uthi wabe sethumela ingane wathi gijimani mbuyise awuyifunde masuyithola anazi yini ithanazi bazalwane ukuthi umuntu ubuswa umthetho awufundi yona kahle mfowethu awuqale phansi anazi yini bazalwane ngikhuluma nabaziyo umthetho ukuthi umuntu ubuswa umthetho ngesikhathi sonke ngiyabonga ngikhuluma ithi anazi bazalwane ukuthi umuntu ubuswa umthetho ngesikhathi sakhe sonke ekuphileni kwakhe ikhuluma indaba enkulu isika ngasephaka
ngathi ngiyalivuma izwi lakho pho lokho kwenza ukwenzelani uthi wabe sefuna amanzi wayesewabusisa waseyithela ngawe ekhanda wayesethi mama ngiphekele iphanisha umfuzi waseqhubeka ethatha lolu hambo ithi Thema isephumile abesemlandela amakhosikazi akhe amathathu kwaba khona yodwa kwangeyakaMncube eyisanda kumgana kuwo yabe isikhipha ishati elimhlophe yathamba nalonkulunkulu akhona mona kodwa ngunika nathi ishati yamshaya ngalo yathi lapho yakhona usungikhumbule ngalo angazi nalele mpangelo olifakile uthathaphi idelelizwi kaShembe uthi yabe siqhubeka yathi mayihlanjalo uthi sifike emasimeleni waqhamuka indoda kaMahona yathi indoda kaMahona umnganami usuyahamba uthi wathi ayisengihamba sengihlule lelizwi uthi asosesigibela sesimela yathi indoda kaMahona baba mkhulu ngiyacela ukukunika nazi isipho esisodwa ngoba mina nawe ngathi siyosibulana phi iyo yabe simleke isiqhoko wasithatha lesi siqhoko yiso lesi siqhoko ethi Nkosi enkulu sekuphakameni mayisifikele emazweni akithi isendaweni yaseMartinsburg ithandazela iguli kwabe sekusuka ishingishane beletha umunye umfana bemqhuba ngephana bathi babemsondeza kuyo sabe sesisuka lesi siqhoko sasuka umoya sasesishaya lo muntu abamlethe kuye wabe sevuka ephakama ephila yaphakama Nkosi enkulu sekuphakameni yashaya phezu kwetafula yathi badabami kusuka namhlanje akusesiso nje isiqhoko lethi engisiphiwa indoda kaMahona kodwa lethi sekuyisiqhoko sesinsindiso bonke oShembe baqhama emfaneni babona ngaso lesi siqhoko ithi ngithaba ntawami sengifikile kulamazwe sengifika koyihlobenu kobaba benu ithi ngithaba ngibatshena ukuthi sengifikile ithi baba sebebuza bethi ngibani wena uthi ngase ngibatshena ukuthi mina uShembe ithi ngithunywe uNkulunkulu bathi bami bathe kahle ndoda thina lapho bona kithi baba bashiya nomkhonto asikwazi lokho ukutshena khona ithi wathi hayi bantu bami malini ngitshele kahle uthi wena thina lapho kukhonza khona ndoda abantu abangamkhonzi uNkulunkulu nabangezilezinto bakhonza uJesu uthi wasethi bantu bami ngabe sengithula uthi sengithule ngisacabanga saseyifika ithunyezi sesizulwini sathi ninabathanda ukuphila mina lemhlaba uthi ngeke sengibotana kanjalo ngathi lalo Jesu engikhuluma ngaye bantu bami uhamba nathi yithi sasithumile ukubenzela umsebenzi awenze lesizwe sakwa-Israyeli ngenxa yesikhathi inkosi usenixile phakathi kwenu nihlangene ngothando niqoqwe igama elilodwa lonyazi lwezulu ninenhlanhla bantu abasha ukuthola lokhu ukukholwa nisasengaka ungathi ningakubamba ukukholwa kodwa ukukholwa kwakho kukhule kungadlali kunjalo khulumile okade ekhuluma ngezilwane ezimbili ukukholwa kwakho akukhule noma ukholwa unolaka akukhule kusasa uthola leso ukukholwa ungesanalo ulaka akukhulu ukukholwa kwakho noma ngabe bowazi ukuthi uyazidefenda wena uyazimela wena fanana nofudu ngoba azi ukuthi wena udefenda uShembe yathi inyanga yezulu ningamlweli uShembe kodwa mthandeni uShembe bantwana basezivini ngiyabonga nami kwaphakathi kwenu namazwi onke esenakhane ngawe ungathi angangasali lapha ethempelini angangena enhlizweni zenu nasemphefumulweni aphuma beyizidlolo phakathi kwemkhathi yamehlweni nikhulume ngawo ngoba ukuphila lokhu esiphiwe kona inkosi enkulu unyazi lwezulu siyisibonisile ukuphila ngisho emhlabeni nje yasibonisa ngisho nokuNkulunkulu wakhuluma omunye ukuthi ngisho
oRamaphosa sebambonile uNkulunkulu. Wathi makafika kuwathi hawu yini ungayokhuluma noTrump kusho inyanga yezulu unyazi lwezulu uhlaleleni ungayokhuluma noTrump wathi makafika kuTrump wathi hawu Ramaphosa kanti uyindoda ehlonipheke kangaka ngabe ngithi siyathu ngoba wafika igobolondo lakhe sokushaya Sisonke amazwi amahle esiwatholela phakathi kwale ndawo. Nangalolu suku nje ukuthi isitabelelo sokuvala sokuhlatshelelwa nkosana wakuthela lethi inkosi. Isabelo 87. Nkosi busise ukuphaka.